tu này thil cái đăng ta cái invest sa ding GMFDI cao si business ball nu hi thil ho ahi lấy tu la cái khom ho hi thil ho ahi về chu tiếng ta lệ hi chi lấy tu min pana thil thu hang sam ho hi thil ho di ta Hindu to ki khut zo ahi ti chu ki chen ta tu nya hi video clip ka invest sa di hoi te ke chan ve men chi video clip hi poimo ta ai koi ma ane jong lo mai the in ai la e ho la mi khat in chi kum thum wal kani koi ta in ka vet le nang hi ki thot le phape din te tia ka hin thot nahi ta in thot nei koi hi wang sei pong ka te ai la hi su in thot in ka ve in oh aki sei aki hol cho hi chme nam pi tau na mun ki ti in hi nam pi tau na mun ati now DC network chana la chu IPL hawam tu nya na mo di we sei pong ka ting na hol ni ki khol di we hi chi GMFDI ki ti thil hawa hi Hindut wa hi chu ting ta le Bible base nei lo hila thil hawa Hindu te scripture ko na amo ho hi kibul phu hi ti ho kan sei jing ho so tu nya di ta na mo do di we hoi te ke chan ve ven lang hi chi video clip hi na vet sai ting ta le hi chi GMFDI itabang ham ti chu naked eye sa na vet utabang hi di ai ya chu ko so pi te ho hi chi video poi mo ta in chong le poi mo na sa while ha share ven lang mi ho na vet sa ven nam pi taw na mun ativa inam pumpiu hingjing pathin ha chung pathin ki phun na mun ativa mi zo si chalai mun a hong ding ativa warning al ha diu to mi su ki chat diu to mi scam a bol diu to hit ya chu inam pumpiu cho chawei da in sung tam ta anu pa ki khanna ne bol wa hobung tam ta cho chale wa hi chi mi ho loi chun thilau kai powe pathin ho kai ati ti lai wa cha athila ho naw Hindu a hi da no ki chen ta tu nya kona na mu do diwe ka video ma sa chun Hindutva GMFDI the rising Hindutva ki ti thu kan sayin hi cha chun kamaron don ka sei to mi tam tan kilo na sa diwe a hin la kayin a spiritual eyes a ka na atu se ala saule a doctrine ki bul phuna wa hi Hindu nature aput danu kani mu hi in hi sidung ju ya chu scripture ki mulo Bible tu thinga pona ki mulo khat hi chi Hindu le khabwa kona apan sat nganu ki mu dan thu chu kan sei hin ya chu GMFDI ki ti hi ila over Hinduism put do ding Christianity sumang dinga Satanin propaganda agon khat chu he kaniti e iji kan sei lai chun mi tam tan am athu chu mok nya na ngai nom tho hi ipi meaning ham jam nan ni mo het lo mai thiu thil ho ka ti ti ong chu mi tam ta meaning na het lo mai thiu an la tu na nam pi mi na taw na bol ho hingjing pathin ka ho vet ho mi long chut na hallelujah amen sama nilhuma nitina leng khom la sa thaya pathin ho agi gel ho loi chu tu nya hi chi video ko i pi bol jom ti na mu do di to jong na lai ji me the yong le ti sinet wa ko ma chan ki vet lo in ya chi city sinet wa i pi ki la ham i pi bol jiwam a taw zo ting le i pi bol jiwam ti chu ki chen ta chalai mu na ko na ki lang hai in hi chi video clip mi ve vin lang nang ho le no hon ani ki mu chin taw vin lang chu teng ta le hi chi thila ho na mu ni ta lai ti ve ti chu ka sai do no me chi video clip ani ve ti ve chin khulam te pathin he ti ve life a bol ven chia ha ve lung don chu life hin la ya ki khop ki khen khena chia hlau pi ngai to ta mo so pete tu nam pi a dinga taw na me ti khom na det ni kho zanile somko le ni 292 hinna date 17 June 2024 na ngata ngana imu so ke taw sana ipia ki bol chu siva lim na ko bru siva ki tho chu adi ta bol do itan chu ting tal Hindu to connection ne ya siva wa china la alhawa alima ta wa nam pi taw na mun ki tia hi video cho play wa la sa oi Hindu hola milim pathin ki laina la na ei ho Christian te nam pi taw na mun ki zalo be ding kha alawi bol ngai lo be kha bol hi Hizun ki chen ta hi GMFDI akimo sei boy the rising Hindu nature pu thila pu ila wa Bible ta sanaw ko na i he mangwa hi ta chu Bible hi ingai nep sa wa thila thuai lung lu sa che wa hi chi thila pum pi in ta san ta ting lo thila ta san ki Hinduism hong hi chat ding chu ting ta le isi to so normalize ung hi che ting ta lo a che na le ung chi so an settle hap na sim ki halum le RSS BJP holung tup chu ku ki tel alung theding ti munam hi chi chan ga da chu Hindu hon
which is chin kulam kitino aman sa dan skimoy tun masanga the rising hindu va GMFDI chungchang presentation ka bol na pen ngai ven lang kiche ta itabang hinamu to diwe chi chu tu nya kain sei no mentin ichi video luisa pen chu pathin thu hil chin to go ma GMFDI chungchang thu the rising hindu va ka sei pen nga hi tiwe CRT Gospel Dark Secret Expose the new rising hindu va it is subject hani sei committee ve leitul cha te hi sopiti ho zum le zala ma het lo ta chu tu na athu ta san le akam chang ma atero zo siu ata san a doctrine bul pi ro siu hi amhon thil ho da na agelo hindu religion ho a ko na hung kun hi dan pai i phot chi pi wai le alu hung tha de ve ta ya chu tu nin pha te ke chan ngai ti ben hi chi thil ho lo hi i social dingu exposable dingu ki chen ta thil ho a hi da no i phun do be dingu aban tal thil ho ki lo wa setan pa ku ki min hong pat na kichi kuki propaganda a honglu na abana bhagwat gita religion hindu penchu kuki la hi the thang ninga kichi leitur chate pathin thu iya sa lo si si holo hi ong lep la inam sumu hobung sumu I politics su abon chakya hong cho chat me to ai ya chu kichi thilapu zum hello pa chiting tala amanung zui ho si si hi achung wa pathin lung han na achu ding nan le thilanam si khat rong le le hi dan ki chen tai phun do dewe ole abi even ka satan ipi family ve hiti ve thilapuna lep now chu a fundamental belief o ma sanong ka satan avelin simdo king kating hoya hong kunam ivet diwe pathin chun ade dia na to a aman sa anu no aman sa ya chu thila jong ahin sorry ati sila na ichi hi thilatapun ahong ke pat tilaya director CRT director nu lam ros in leitula aphun masat pentry cho pathin chun de dia na to aman cha nu man cha ya chi thila jong ahin so ati cho ele chi thila hung pa asai chu koi ha siwa hi chula ele chi siwa chu koi bhagwat gita inspire bor pa hi chula kidang na sawa ya chu siwa chun bhagwat gita asai sa cho he ni cho ya chu kuki ningol iti do ham elo le pathin thu ta san lo holoi chu hi chi bhagwat gita thua chong le ma amon pathin thu da na ge lo chu chi wa to bhagwat gita bung som le ge chang som gum na khat vo arjuna pakai chu hin kune yo sirum thima acheng chule ngai to over ma ki si aman ade dan anu dan na hi chi hin khu zo si good or evil aman cha le le ahin machine khat ki tol le le bonga tol le le thei adisla kidang na sawa aman ade dan anu dan na ni hi le thilai le amang cha ti na hi cho good or evil chu wedang tilaya leitula director no na sap hui pam pachina de dia na to aman cha anu no man cha hiya chi thila yong ahin sol chu siwa hi kit siwa chun bhagwat gita inspire bol kit kidang na sawa hi chi khella hi thilana to na ho ai mu de ham so pite ho tunin hoi ta ka sei pi ni hoi ta ke chan nga hi ti be ni ta mang thu hi koi ma chan nang na sei pi lo de koi ma chako mang ja lo de kin yong ki gong ta ka het na mo ma ka hin se yong hi pon ai na pele kha sim ho dum zu ya pathin in direction ain pi dana ka muwa sok ka hi cho chi ka sim no achu oh choro hi chi sap ho pi hi chi bo hila ti kalung thima ngam sei ti sedan ki thola pang an ti cho he a cho ka hin la do a hi cho loi hi ki chen ta strict warning ta hin bol ipi ja warning ka bol ngam ham ai chu pachina de dia na to aman cha nu no man cha thila jong ain sol ki ti chu hoi lai bible ki sun kha ham hingjing pathin ho doctrine ham hi chi thila doctrine hi chi thila chu hoi lai ham ki pan siwa hi chi siwa chu ni pi bol gita ji hi chu la hindu te moksa de nga lo pi pen hi chu hindu chu thilo we ti lo ong ai le hindu scripture siwa hung khulai len na lei tul chu I ti thilana to na ai poi ti du ham vo thila ho lei tula thila ho thila khat rong le ho tunin pakai jana ko we ki le loyo na vai ge ka min ki le loyo tunia hi chi hi ngai lut na on ma ka sei in pathinin hil the na hin lai ve ta na hil na lai oi tunia chi ka hin sei hi pathinin na hil na oi hi chi ki hil no hi na ngai da wa na ngol the tho comment la dunga na thila pa o zum mo bonga comment zum mo hen huna na pau kit vai le athi te din hi me ti ka sei do no me ani na pathinin thila leng pa chu adawi ha ki phun sai ati ki chla CRT chun na hi chu amo fundamental belief lo a doctrine ho
akam su wa ko na hong po lo si pathin tu to me be theli nga hi chi fundamental belief abul lang si pathina ko na ala dan wa asei si mo cho pathinin thina leng pa chu adaw ya ke phun sa hoi lai bible a sei ham hi ta bang ho hi hoi lai bible hi ta bang ta san ngai hi lo ham sunday school kai khala yu ham hi neu lai wa sunday school o jong pathinin thila jong a hin sorji ding hi chi ting la chun ni ta san ni te ikil kha wa mi doctrine wa hi chi christian doctrine mo ham hi chi bible ta san doctrine ham mo si o lon itia thilai ta san do se kha sol cha po lon itia thilai ta san kha do se ham vo thilo ho ngai win na ta san hi bible ei poi bhagavad gita zo hi bhagavad gita bung som la gup chang som la ko te man mi phalo mi chapo mi him to sa ma lo si chu thila in sunga avel vela ping ki dinga ama no le da lo wa force sa ka bol hi thila leng pa sia tin se chu force a kong ki phun sa ai ti so ele laya bhagavad gita chu kin lam mi him ho force a mo no dam lo ka bol he ti ele bhagavad gita inspire chu koi shiva incarnation bana vishnu ui kina bana hilai tu lam ki phung chu koi hi chi shiva chu he ti ki chula chim kholamin aman ta le vishnu sun ko bru hi ki chula namu wa hi chi lai tu chei ti thala na to nai poi ti ham na ta sana doctrine bible la ki mulo ele bhagavad gita zo aki muai le iti pathin ta sange na ti ham vo thila zum mo khat rong le ho tu ning ki ngai wen na ta sanu na ho hi thila ai bo we pathinin tu nya hi warning na bolo hi na ho hi jesu krista ta sanna religion spread boarding a kisu khomu na hi po in kuki propaganda mangcha a thila puin hindu wa new rising movement son tawdinga na man chau he vo thilo ho tu ning ki tu ben athum na leitula chi ding pathin leitula chi ding pathin ham thila ham phot chin ning hidai avel la inam pum pio cho ve lo pastor reverend koi ko ha ma chau hi lo thila leitula akan tom wa atiwa thila jong hi lo chu ami ngol ho ku alu ki chim lo tap kum phunga ngol ho ku akan tom wa apian sa wa akam wang po na hi chi pastor pa ku chi pastor pa atiwa adem sa wa amen amen tiwa purana sa hi ki chin ta hi tai thil kham so varanasi ki ti monument chu kashi jong ki de man dor ka ki tim chi hindu ho dang mun thing hi chi lai chu pathin ama ta ki phungin aban ta le lord shiva atiu cho ama chun hi chi mun ta cho hlan he ti cho hindu ho dang ya chi mun na chu hindu hong jing la ko he ti cho na ai le lei to la pa chun hi pi se ya lei to la hong dinga mi ko ki in cho na ai le bhagavad gita na support ki chune to bung som le ge chang som gup le gup na nang ma sa khu chi chu da ha win lang ke ma hing ong ki pilu na ati ki cho ke man chon sia kon ko hu da kom pi jing liu ni as gim nei nan chu wo lei to la thila khat zong ho thila ho ta san ho jesu ta san na ki gela he wanga thila ho ho tu ning ki gelun bible ta san na ki gela wa bhagavad gita alhara wa alung thim ba satan tu ru pi ho tu ning ki ngai tu win na ho hi shiva ai bo win na ho hi vishnu ai bo win na ho hi ko bru hin jesu hin ai sai po tu ning kham do loi win pathin in warning na bol hi christian sa khwa lei tu la chi ding pathin ham thilam phot chin ding doctrine am khapoi thilo ho tu ning ki ngai tu halina michael van tel chun tu pe chun gal na zo pi ta we ati chala na gal na zo pi ta we ti hi thilapum ki phuna pa na ami te lep lep na hi jin cho ale tu ngai tu to chi le to bhagavad gita bung som le chang som thum le lina ki chen ta se na mel mal te gal ha zo si ka that ta ye chun lung thoi lo in gal sa ke man gal ka zo ta di cho na ya chu thilo ho hi na satan ingal ka zo pi tai ta promise angai na banga bu ho jing so hi chu lei tu la shiva hong pa ko bu hong pa vishnu su hong pa chun lei tu cha ti ho hi ngai gal ka zo pi ta hong ti cho agal gal a zo lo dan na zo la zo na in phun do be di we ata sanu chu hindu religion hi ti ki chen ta ki mu he so pi te ho ai la anga na chu pathinin satan chu aman cha thelo ni sa am atim zala na aman cha ya ku ki te hinga in so la di cho as i ji christian doctrine lo cho ji bible ho dok ta san ho doctrine lo cho sunday school hung kaya pathin thong ki bul phu jinga tau jinga pathin dong singa alaga in khu mong ni ho doctrine lo cho chi i ta bang ki na hi lei tu la hong ki pan cho i chi lei tu chu kon hin phu am te le thila pu shiva chu na pat do cho i cha pa na chu chi thui jing hi cho kum som ni som thum ma sanga pathin satan no man cha thelo ani hi sam ki to ki ja khalo chu me lei tu la hi chi director cr13 ain phu do pa ni ya chu thila na to hi ki chen ta ki si ni ai le hindu tu sima chu ta bang ki mo cho nara simha to hiranyakishipu thilapu te ni tu sim hi velo chen ki chen ta se nara simha tu sima alekha ba se na chen hiranyakishipu hi hin
thila gim nei ta heti cho hin ho denga ama chun chapa khan nei pralada heti ai le hi chi achapa pralada chun Vishnu he ata sanin hauji ati cho ya chu hiranyakishipu chun achapa pralada chu athat tai atha thading agu ati ye chun Vishnu chu incarnation ake khat sahim ake khat mi men hongin pralada chu apa ko na hu do ati cho hi jo chun Vishnu in pralada chu amang chai ami te hinga thupung ni na so le ti cho ai chalaya lei tura hong pa chim pi se kina satan chu pathin ku ki te nga thu phung ni an so le ti cha namu wa itaba ta ki lep na gim nei satan man cha mi ku ki nam sungai za do mi za cha le ji dam rom na wo thilo ho thila nam si khat jong le le a he pa ti ho tu ning ki siun na lung hayun pathin in warning na bol lai ta he hil thei pho thei pe nei lai ta an khilo hi a zo ting le na zum naw hu na dinga by force nei man cha dinu ep ham na ne yo shu nei man cha dinu thagum nen pat doi na lai hi chim ba sanga no hi chi chan ya no ki ha ma sangun tu ning nei lut na one ma pathin na ko naw sang lo yun agup na ke man ko hong tai ati cho thila pu hong phal na ama la ke ma chi ta ni ati ke cho chi ki phal le ele ni cha cha chim lo wa thila pu in ka vil jing ti het na dinga ala wa thila kul mu kha aman cha kina ke man ka henai ki ti le kha bu khat product khana bol ki u cho na ya chu ngai tu to ke ma ko hong tai ke ma chi ta nge ke man ka henai as parallelism ma chi dan chuna coincident hi lo cho chi so video a bol a sunga hi super intellectual khat hin na to hi ti ki chin ta ki mu cho ya chi ta bang hi coincidence silawa hi ta bang hi program mo nga shu do cho ke ma ko hong tai ke ma chi ta nge ke man ke nai ki ti chu a ki go hi cho it's not a coincidence na achama mo su thile lo chu me chi ta Bible la Exodus pung som tum la chang som le li chi simai le pathin in ke ma ka hi ati chula hi chi pathin ki phun na yawe pathin hi nai cho ai le satan chun hi chi pathin chan cho ko pi ki na ke ya ti ki im cho hi chi banga chu bhagwat gita pung som chang som ni simai le ke ma ati cho Vasudha Krishna le Arjuna ki hona ka dialogue hi cho bhagwat gita hi ya chu ke ma ti ele leitul pa chun ke ma leitul am ki phung pa cho bhagwat gita inspire bol pa siwa chula hiya chu keima kong tai keima chi ta nge ti chuna as wo thilo ho na ko bang pa chu siwa thila nam si a hi in ama chu na hlep mong selo hi in ama chu van tin lim le me ronga put thei ya chu van tin lim le me la honga hi in ye chen tu nin khang do ta ne na so piu na ngai lo ho chang sin pathin thua ko na thila in na hlep mang dano ka hin ta do na tu nin ki ge ron lang khang do ta win pathinin phat na pin lai ve ai la hong gai sang ding hi ong gai sang na zum ni khu ting lo na thogum ba nan pat dui na lain mi tha jong kho nan sa lo de ai chu na comment ho he ki ve in mi that kho sa lo ngan ma kam chang ngan na put na vun kali ma chi ko so ding ki to lo dim se ni hi to ta bang chen mi nan tha di na lai hi ta boga sa ten mel hap bang ta kau chun tu nin ngai lut on ya ma ki khian na thei pathin phat na pin lai wen hung ki khian loi win ta ka tim nei we asagi na ke ma pin ni khu jong hi thugu ki em jinga hi ai na tu nin nang ho ka nam dei ta ho hinga ka hin thong tai December 5 ni ke ma pin ni wa vre lei tu la hong pa chu Bhagwat Gita ji pa cho na ai le tu ni metang Bhagwat Gita ta san holoi dinga Trinity pathin cho Brahma Vishnu Shiva cho hi Brahma Vishnu Shiva I mean kai gop na Trinity kai gop na min cho Dattatreya kiti so hi Dattatreya chu ama hi abar de man jiwa December 5 ni Dattatreya Jayanti de kiti so na iya chu hi Brahma Vishnu Shiva Trinity pathin pin do ni khu te December 5 ni Hindu ho dinga ni khulo pi chla ai le lei turam ki phung pa chu a doctrine phut pa chu Shiva Jesu minang kilap pa chu ko bru Vishnu sun pa chu ki chula achu ta le tun vetangu December 5 chu coincident ei po in hi chila ya Gita inspire bol pa Hindu sa khu he jing pa Hindu sa khua ato do sa le abol do sa introduce abol sa khat pa chu kuki propaganda hung pa Hindu worship no gu pa chu December 5 ai sab kit ei be wo thila zong khat ho tu ni khang do lo yun kap hi na ko ma chun na ka piu chu thila ai bo nei tu nin Jesu Christian hi ta bangai ki zong de da ko mu ninga ti po in thagau thing jong ki warden du na ko mu ninga ti po in thagau thing chun athu thinga ai ho pi wai bo we Jesu Christian ko mi ting le leis ki chai dinga hi ati ai le tu la pa chu Jesu he ne tiwin ong lai chan leis adat che ri thila nam si khat ho
tu nin khang do loyun na thila ho pau hin na til ngol le wei ta na hi ye chun tu nin khang do loyun ta ka tim na hi we ka bol thaisun ka bol in ka sei thaisun ka hin sei chu ai ai wangin no lung thim khia ro nin kin tha ka nei po ai lat ka taw na chu pakai ka nam mi te hi hitabang mei me hai satan ki chip na thei ke po we lung se tan thu ki sei do la ki sa do nang mam thuta nei het sau hi ka nam mi te mi mo hoi het sa in lang thu het thim theina pin lang thu ta le thu zo satan na to na le pathin na to na ki chi ta het khan san lang tunin na thu thing ti lo hi ki o dinga ta san na ki bul phu na dang om po ti het sa ta an ti no ho nya ka taw na hu sing tunin ka taw na pathin in sang te in tin mi tam ta dinga ki khial na hu ding ka ta sanin ama wang mi that ding zong kho salo na thila khat zong te te num thila lang kai te te wang chan azo ting le na bol nge na bol diu na hi nge na hi diu azo ting le nắm pum pi cho về đấy hậu bung sừng cho về nó pan dinh điu xiêm thả thế rồi gáo thiên sunu nong hi điu ấy tu na thila pu azaudan hi veto azaudan Bhagavad Gita India gam pum pi milim sung le thinga ho sa lung mong sela koita chizowa e hol the rising hin budwa hin bola GMFDI lay tu lang kilak ma CRT Trinity Brahma Vishnu form aman cha ang phun kina tu ai chapa chun azau zong na nam ma khuding asaya khat cha cha hi agui hun zo lo dan khat cha cha hi pathin na to akila alo dan na thila pu in pathin ka he ati ai wanga atu sei ho he ani nya dai su in ki khel jing no ho nang hil chit na bol thu hi chu thila hi ki chit na phun do nai tu nim beto Bible ai tina sayin thu ki dang ta ai pu second Corinthians bung son kha chang som li simai re ni che thu hi thu ki dang ta ai pu ye che satan ama ta jing zong avantil mela put ji heti sala na ya che tu nya hi satan jing yong chu vantil mela ong in ya chu hi chi gita ji pa Hindu te dinga Trinity form simpa dunia CRT Trinity mga lay tu lang ki phung pa cha vantil lima nga Jesu mel pubanga hong ki sa Hindu wa phut do dinga nangan siwe tunin hoi ta ngai to bin na thila pu zo na hi chi Michael Van Tin ga ka zo tai ti koi ga ro mala sala Biren Singh audio lik pen long ata ding khat yong chu mi hon ai sei la pi wa zo wa ai sei do wa mi chut phala mi ni si wai khoi man jeng ai ai le na thila pu chu ni tin sei kini ke ma ka nam dei han ta te ta akal han nahi tawin banui chitin nam tin namu wa ki ti hot ding nahi we atin ai le koi ki ti hot mala sala silmat apa na sat dang bol hung pe ku ki ho chu sa lup di mai ki ti ki eng na cho hi nam le i khat thu dinga ka hin se hi po in na thila pu azo dan pa chu man the hi lo dan ka hin se do guna azo khala political issue dan in line gam tin se khai di political issue ka lai po in na thila pu azo dan pa san the lo dan pa ka hin ta lang ai tun ve ket to ke ma ka nam dei lan ta ka ki lan nei ta win ati wanui chitin nam tin ho wa ki cha wa ati na ki cha ding ati ai wanga tu nai chai thil su ho igam su ma thil su na mu chala koi thiwa mi dang mei thalam mei sepe kap long la koi man a case nei lo ai wa chu sepe kap hi yong sepen e tha tho hi tho ta bang nam wang si te chu pi ham soi ha sei di kan nom poi ka hin na thil pu man the hi lo dan chu ka hin ta la gut mei ke ma no ho tu ya ka thi sa ta lo ding tu ya thi hi a sei zo wa ki tol yong yong ni thila zo sei pa thila man thei lo pa cha hi ta banga chan lep ngolo wan ngon amen na ti ngo daum be se lo hamo so pi te ho thila khat ho tu nin hung ke hi ta bin group ma khui bi se wa thila pun thila ho khat hi tai se cho ki mu ye go a ept ka ki het mo sa da no ho banga imu lo iza lo dana thu ki sei ka hi po we di ke cha ai la don mut na chu no mu chi ta bang hin se o thila ho hon pathini 2000% ka het chi na hi na ti wen akidang mong hi ta ma mu chin het chin ho chun 500% be proof na pi thailo ham ati na ki da ole 1% 0% jang na proof thailo hi thilo la akidang loi na hi hilo ham ta don bu chona ai la bana chu pathinin o ai will na tin thanglin se o ti lo ki zakit lo pathin ama ta sa ta ai will na tin robot ti lo na ki mu kit lo akama po do na pathin do na ngan na pathinu ka hi tin lai pathin la kai ma ti ho ta se ticket hi te be ma chmin na don bo he so pi teo na ya chu cho hi min
mà nuôi mù xịt xịt na hi tập nga na ta san nào thì là nó hồ đàn mình là say ho hi kitchen ta na chỉ thì là cái ta lại ya chu hi tập nga political issue chung cha cái mà mình mà lại mà cha sinh đến cái bộ anh hi dòng lệ na thì là pu in zo say ho cái ta lại ya chu tu na hi tập bằng thì là ho ho hi pieng thả ta vin hi ti da na pieng thả thế lo ni wam Bible la pathinin khunung ting le thì là tu sian mi tam ta hung num lu ding ati hi chu ho khela thì là tu sian num lu koi dan ni hol be gu ham na tu ni kham do ta hi ti ve ti pe ra ka sei do nom in pu ki propaganda hung ki lak ma thila pu chun hindut wa phu do ko ni nong hom pathin thu iya sa lo ho lung thim mang cha tu ni in na kha do theiwa thu ki tin het thima le kha do na bailam cha hai tai chong le pathin ho na a hi lo wa thina na to na iti khan to jing nyam na ti oi tu nya thu ki sei pai na ta san wan het thi wai le dat khan na pathin na pi pau na man cha wai le thina na to na ti ki chin ta no mo wai le na dal ha wai le GMFDI chung tu jan ka jong ham pap pula na thu go ma go pe di asu mang ha ai lo ni ngol i tam je wa kham to ni ching tam ting le mang pe di tui mai banga ya chu angol ding ki chu lo win thilo ding ki chu lo win pathin ho di ki chu lo hi chi lei tul khu het pha jong hi lo di chu tu nya ka sei do no mi in ko jong le pathin ko na nga ya pathin o he zo sin chi thela to hi si thila na to na hi bon cha he thim dei tai ka ke pai